ada. Mungguin kawen tenan aji sastra. Wah, apa radeni punika? Sang kaning budi sa
non suceni dosa mahai yogi.
Ripo ngadenganin Kartika masuk. Kalanira parangke ngajakaning punika Ida Dewa Agung Putra Sang Rama lunga memartu. Tontang pradesa Kathah punika desa para desa Kecingapoli. Riawanira kaburamya Selantangin pemargen ri. Uyak tingulangunin pisan. Punika tukat agung sane madurgamu keaksi oleh Ida Sang Rama wenten taler petitan sane dahating mautamu inggih tiosan punika napi malih wenten taler telaga makemiwah taman sane dahat ngulangunin pisan nirjara kapuamahne mungguin kewentenan toyannyane Dewa Ratu aku dahating nirmala pisan